Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhlini bamaNazaretha. Bantwana basezulwini oguquleko lapha phambi kwenu. Mfundisi Mbatha emzini waseSabatheni eDanhouse. Amen. Izikhonzo ezinhle zasezulwini ngithunyiwe bantwana basenkosi benkosi izwi lamazwi okwane nguqa ekule nkundla ngibeke okubili okuthathu okugcwalisa ukuthi lo phambi kwethu Thixo. Icela kuye uNkulunkulu omuhle onyazi lwezulu ukuthi angikhumbuze imisebenzi yakhe ayenzileko ngoba yena mningi kodwa mase ume phambi kwabantu eminye iyashabalala. Ngiyacela ingoma yekhulu amakhulu amabili neshumi no-8 218 Yezani bemazulu azolo sebonile inkosi yathu awusivela thina melisayo awusibonile
ngiyakhetha unyazi lwezulu. Bakhonza bahle siphambi konyazi lwezulu. Njengoba ingoma ibabaza ukuthi inhle kangaka inkosi yethu isho unyazi lwezulu. Lukhona silibonile mayibonga Nkosi. Lungenile ngomsombuluko kulomuzo ingcwele. Sayikhuza ingcwele sahalalisa ngoba kusifanye sihalalise. Ngoba yena yedwa halaliselwa mayibonga Nkosi. Kodwa anazaletha ingcwele ngakangeni kakhulu. Ngobilo okuthatha engikwaziyo ngapha endabeni zalomuzi. Ngeze ngayeka ukubabaza umsebenzi wasezulwini. Ubabaza obuqili basezulwini obenziwe inkosi yamakhosi ezweni sakithi nasendlunkulu yakithi kwaZulu. Amen. Lo mkhosi omkhulu owakade ukwakhangela amankengana ngomdlakanezi kuNovemba ngonyaka odlule obuqili basezulwini. Ngoba isizwe sakithi bangcwele sicishe sehlelwa yishwa elahlela indoda esifunda ngayo eBhayibhelini okuthiwa Isaka. Yithi incwadi esifundayo Isaka wayesemdala amehlo akhe esefiphele engasaboni kahle emehlweni abantu kodwa sebeza ngezwi. Yithi indoda masizohamba emhlabeni ibiza izibulo layo ongu-Esau uthi woza mntanami izinsuku zami seziyaphela manje. Woza wenza ukuthi nokuthi bese ngiyakugcoba ikushiya isibusiso. Yithi ke lo ndoda hamba mntanami uyendle uyongilandela inyamazana bese ungazela isidle sihle simnandi bese ngiyakugcoba. Kanti unina kaEsau inhliziyo yakhe yakhomba ukuthi inaba namathelela kuJakobe. Uthi mntanami ngimzwile uyihlo ekhuluma nomnewenu emthuma ehlathini ubayozingela. Uthi wena shaka engamlelayo manje ngene esipayeni. Ngoba indaba esipayeni lezinsuku bangcwele. Ndabini esipayeni. Uthi ngene esipayeni mntanami ngesikhathi umnewenu esahambile ayenje wena ngene esipayeni ulethe amazinyana amabili ngwenzela isidlo. Indaba nesibaya kulezi insuku isibaya siyatrenda kakhulu. Amen. Yithi ke lensizwa uJakobe ma uzongibamba ubaba ngoba mina nginesikhumba simshelelezi uzokuzwa ukuthi mina ithi inkosikazi unakele ehlukanisa izingane zayo ithi mntanami lezi ikhumba ngizokwembathisa zona akazukuzwa ukuthi uwe mase kuphatha ngoba akasaboni. Lihambile izibulo. Simbonile umsaphela wamaphepha ehamba eyona nje ibhubesi mayibonga Nkosi. Ngesikhathi esale ibhubesi bathi bomunye ngene esibayeni. Ubisi umsaphela wamaphepha ngapha ehlathini elifuna ibhubesi bathi abanye phuthuma esibayeni. Babazani bemadoda ababazani osizwe lonke babazani bemadoda kakhulu endabeni kaIsaka noJakobe noIsaka. Kodwa bengilunguza ukuthi uNkulunkulu omuhle obona kude wava nohlelo umcimbi ukuthi akuyandla uNkulunkulu umhla ngoNovemba odlule wasithatha isilo wasifaka emsibayeni wagcwala wasezulwini. Lokho bekwenziwa ngeviki edlule bese kwenziwa isiko lesintu kodwa wasezulwini wasekuphelile. Ngiyambonga uNkulunkulu Ntombi wethu. Ngokubona kude mayibonga Nkosi ukuba ngenanga esibayeni eqala ngabe senkingeni
ngabe uzibulo bakithi abuthaphana umsebenzi ngozibulo babo njengoba kwenzeka ku-Esawu umsebenzi ka-Esawu wathi bawujoboka futhi kwamlungela nje ngokuyiswa sembusisini mayibonge Nkosi esibongela isizwe sakithi mayibonge Nkosi bengidlula ngiyazizwa ngibabaza ukuthi umhlaba wonke uyababaza shembo ingcwele ukuthi wazi wayiqila inyazi wezulu ngoba wabona ukuthi mayengangena esibayeni masinyana uhulumeni uzombambezela lona lethozo shona wathi asingene esibayeni sezokuthize wagcotshwa ngokusiza amen hayi angilunguze kweza la ekhaya futhi nazo ngiyabonga kakhulu onyazini lwezulu usikhululile luthe imali lapha ukuthi sekwathathane esikhumbuzweni sika March wasesiluleka wathi maNazaretha ingcwele njengoba sila sonke akekho ekhona isikhathi sabamkhulu ngakho indaba zikabamkhulu azusubangwa ngoba sonke sixoxeliwe ngazo amen lekho ikhona sonke sixoxeliwe ngazo nami nomunye uyosho ngalendlela axoxelwa ngayo Jerusalema Bethlehema Izazi Zisitshelile Umsindisi ukufika kulomuzi thaba noThixo omuhle phambi kwethu unyazi lwezulu sasuka emzini waseNkumbulweni eMlambithi 2012 safika kuyihlathi wafika wasezulwini wabuka wathi ayiphuma imgidi eshe emahlathini sasibuzula idini bangcwele ngicabanga ukuthi sazafikile eshumini ngalelo ababevulile kodwa sayikhahlela idindi zavuthwa zasivuma sasizwa umshumani majosi la ngasekho uNkulunkulu azamkhumbula lapha ekhona wasinisa bangcwele ulalo ebabili noma ebathathu abuyahlala akhiphela nabo sehlala phansi bona babengekho mayibonge Nkosi wena sathi masifika lana safika indoda endala owathi ubamshabalala wasikhombisa ukuthi wakhiwe kanjena ukuthi kulesiba izindlu lezi wazi wakhomba ngisho isihlahla esavunda for 3 years singacishi wasikhombisa mayibonge Nkosi sikhona namanje asusile sikhona mayibonge Nkosi abantu bakufanele baphume behambe bengabukela bengabonela amagugu alokuNazaretha ngoba la sesiphethwe sisephetshini bangcwele ilaqala khona lezi indaba ezimhlophe zonke nje lapha zisuka la sisempandeni mayibonge Nkosi kade ngikhuluma nomshumalo lekhaya ubaba umloyi engikhombisa ethi ngalena nangasehlahla ezivela lapho uthi lesasihlahla lesi esivela lesasihlahla lesi ubaba mkhulu ephumula khona yomunye unyaka waphumula inkosikazi khona yasiyadlula emhlabeni ngathi sibiyeleni umloyi bazophela abantu benkosi sibiyele wabazi babona ithunzi uthemba ukuthi uzosibiyela amen sibiyeleni sesiyabona sehlahla esasifuna bamkhulu le ndaba leyo bamkhulu bangcwele ila uNkulunkulu angathi ngasikhumbula le nto esiyiyo esiphuma sesishintshile siphuma sesishintshile konke lokho okunye kwenzakalayo nje akufana bekwenzeka kule ndawo esikuyona
ngoba uthe uNtombela izolo ayikho engaphezulu kwale ndawo ngisho zakhanditezi ezo triple story noma 4 story kodwa ayikho edlula le mayibonga Nkosi ngoba sesiphethwini ila suka nobuhle obusifundisa ukuthi imizi yobaba yakhiwa kanjani ushaya ukuthi indoda ayiganwe wathi indoda ayigane akho la sifundisa ushema mayinkosi bakuhlala nje emakhaya unezalukazi namhlanje ewima uthi wazekholisa sesihamba ngobhoko ngoba asibanga intanda lokuthondela lokusondela kushembe siyakholiswa namhlanje mayinkosi oshembe uthe ungahlali nomuntu ningapheliseni naye ukuze arijise losibongo akubulawe impahla nje mayilale mayivuke ayilale mayivuke sho lo nkulunkulu phambi kwethu mayibonga Nkosi ithi ke indaba abangcwele ngizweke bethi omkhulu esewumfana akuvumi ngisho njalo ngoba uNkulunkulu akazebe umfana ngizothi nje mhlambe esigabeni sakhe eselusa izimvu zomlungu mayibonga Nkosi akuvumi ngithi esewumfana uNkulunkulu akazebe umfana bathi esigabeni sakhe eselusa izimvu zomlungu bangcwele waphuma naze ngokujwayelekile ephethe isikhaftini ephethe isinko sombila lase lithi izwi namhlanje ngifisa wemukelisa abantu bami kwashintsha namhlanje bangcwele engesi umfana kodwa yayisesigabeni sokwelusa yaphuma nazo izimvu yazelusa bayazika belusayo kwanesikhathi la khona impahla mozelusile ufuna ukuhamba uyiphuzisa ngesikhathi uyiphuzisa lama ukhona ukuphethe emgodleni wakho usuyadla bathi ngesikhathi sevula isikwa sakho sombila wayehlezi phezulu komfula ngesikhathi edla bathi imvuthuluka yesinkwa yayikade iwele emanzini wasephuma ofisha emanzini bedla lokhu okwakuyena mayibonga Nkosi waseyakuthanda wasesesikhapula kancane isinkwa wasikhapula kancane isinkwa sazaphela emanzini mayibonga Nkosi Bathi aselithi izwi ibona ke abantu bami laba kade ngifisa bemukelise Ngithi namhlanje ngizokwenza isidlo noma isimayo sabantu bami mase ayiqedile o50 sebedlile uthi abantu bami laba ngiyabonga usubamukelisile ke abantu bami laba ekade ngibasho naba sebedlile amen Ithi indaba ngoba isimo esiphethe indlamhlathi saphelela emanzini laseyiphathwa indlala Sibonile inkanyezi yakhe Yamabhentshisi wasebona nako kuzomlekelela manje ukuthi ke ngithiba indlala kodwa bathi wathi before angena ensimini wasiyacela wathi Nkosi ngiyacela ukuthi umnikazi walensimi angangiboni ngoba sengilambile wathi wagibela esihlahleni bathi bayiqeda ukugibela kanti ibhundu khona likusola laselifika la mfika usephezulu esihlahleni bangcwele waseshaya uvalo kakhulu waselithi izwi Lathi ungabheki phansi. Bheka kulocele kuye. Lathi ungabheki phansi. Bheka kulocele kuye bangcwele. Ngempela wabheka phezulu, wangabheka phansi ibhulala la ngamthola mayibonga Nkosi. Pho.
thina siyabheka onyazi lwezulu bafowethu sibona lapha mkwethu thina silibumpela sibona nyabakhaya abangcwele asizanga umuntu sibophe imthwalo sisho sathi nina abangosibanibani siyaphuma siyonyazi lwezulu pho sabukana sodwa manje kwenze njani ngoba mangizile kunawo uzile kume sizonyazi asibheke onyazi lwezulu ngoba ithizwi elitshela ugombela lithi ungabheki phansi bheka ocelekena mayibonkosi nathi ngathi ke singabheka kulo esithema sibophe imthwalo emakhaya kwase basivumela sala amen okunye kasifica nje kodwa amehlethu ngobuningi kodwa bangasuki phambi konyazi lwezulu ngoba lona lumnikazi zonke lezi zinto ezikhona nazohamba kumnikazi wakho mayibonkosi anguzongena ke bantwana benkosi kakhulu ebuhlungwini obehlelwa bamkhulu uma ethunywa lelizwi lasezulwini anguzungena kakhulu kodwa lapha ngaphesheya nje kunamadlinza ubabamkhulu akhona abantwana basezulwini nabantwana basezulwini befishwa lapha etelekwa bamkhulu ukuthatha lelizwi noma lendlela ozihamba ngayo kodwa kubuhlungu ngoba walahlela into zakhe zonke njengoba silanda uNkulunkulu ehlala esibuyisa la ngicabanga ufuna ukuvuswa nembeza bethu ukuthi yashushekelwa lento noma ngabe sesizizwa kangakanani ngoba kuhamba kusuvuka umsizwa phela siphume insizweni kodwa hayi kule ndawo esikuyona abangcwele asithethe indawo lasovusana khona umsizwa kodwa hayi kule ndawo ngoba ayifanele lokho la kufanele siheleze umoya wasezulwini amen yashushekelwa ke le ndawo esikuyona ngathi uNkulunkulu amathamba lele kuloluthuli nalele kulezi ntaba esikufona angangena enhlizweni zethu senze sibumbane uma ukhona la singabona ngasolinye khona senze sibonisane aqonde nelimi zethu ukuze uNkulunkulu ngelinye ilanga asiubone umbuso wakhe amen ngoba nelizwile izwi hayi ngalizwi izothwala khulunywa inkosi yesibili mayithi inkosi yesibili nina abantu nicabanga ukuthi ezulwini yasisho nje isizulu esijulile usisho ukuthi kusekhako maweni kodwa yasisho yasiqoshamisa sona yathi usiqoshamisa uyazi ngizobuyela ndawo yabamkhulu endabeni yokuthi ezulwini asekhona ekhako mawethu ingoba ngizobika le ndaba elinye ilanga ezweni lakithi kuqabana amadoda amabili agcotshiwe noma ngezozisho igaba zawo kodwa amabili agcotshiwe amadoda hayi igaba zabo ngizozisho abanye amadoda mangawasabangani kodwa enye yawo izifisa ukuthi omunye ngathi ngafa angazi kahle noma waphimsela noma uNkulunkulu wabuka inhliziyo wafunda inhliziyo ukuthi wena usuthela engathi ngafa omunye mkhulu nje impela omunye ungalejuzi ngabashumayeli badadadene ngomthetho bona kodwa omkhulu othi lo engathi ngafa kanti insuku zalomkhulu seyifikile waseyashona asiyashona lomkhulu okulesigaba esikhulu ngena waseyashona wasehamba esefika ezulwini ithi indaba ezulwini wena wabulala umuntu emhlabeni wena awusadluli lana ngoba emhlabeni wena wabulala umuntu athele chabaze kulele muntu uthi usibanibani ngizona ngixabana naye ngizona ukuthi engathi ngafa thina ezulu sami lokuthi usimbulele siyazidinga thina lo muntu ngowathwene ngathi ngafa sesimlobo ukuthi ufile ngakho ke sokunika ithuba lokuthi ukhulume nendodana yakhe ethize uyitshela ukuthi ayithatha imbuzi iyomvuza ngoba usefile
Zingaki imbuzi ezingaphuma. Ingudli ngathuthela kangaki imbuzi ezingaphuma. Zingaki imbuzi ngathi bayazi abamvakeli babizela ngathi babizela uma wena ngifisele ngathi ngafa kulula manje ngoba sengumfundisi novele lethi imbuzi ithi sokhunga ingilosi kamfundisi sayofunda kwezami ukuthi ngiyangivusa kulula bafundi abafundisi kulula manje abafundi abafike umuntu ethi imbuzi ayi sokhunga ingilosi ayamvusa ithi ndaba hamba uthatha imbuzi uyomvusa ngoba usumbulile ngosezulu mayibongosi. Namanje lemuntu engikhuluma ngayo uyaphila nganoma ihambisana imbuzi. Kodwa uyaphila mayibongosi. Angaze kufika esigabeni bafowethu masingabonile ngesonto ukuthi usesifisa indaba yokufa. Ngoba ezulu liyalotsha ukuthi wena uswabulala umuntu wena. Hayi ngezandla, hayi ngane, ngenhliziyo ukuthi lo ngathi ngafa. Ezulu liyalotsha ukuthi usumbulele mayibongosi. Sendabeni kaBangcele eyafungelwa ngesihlahla. Kodwa ngiyadaba ukuthi khona bangasale isihlahla ngaze besibone nakanyanya. Angithi baningi ngaze besibone. Kodwa isindla nje ezansi. Isindla ezansi edrobheni sibiyele kahle bandana kusidla mayibongosi. Mawukhona umuntu ongaze asibone isihlahla. Sikhona kodwa sona. Awukho ngisho imali mawuya khona abe. Ufike ume nje uthangela usibuke uthatha ifoto manishota niposte baniposta kangaka ake niposte lesihlahla mayibongosi. Wona lesihlahla sasiphila bathi lesihlahla sasiyigugu wababhuna akulelizwe ayilayenzela khona imicimbi yawo. Amabhunu alelizwe ayethi mayehlangana ahlangane kulesihlahla kodwa ngelilanga izwi bathi lathi babamkhulu hamba esenimukela izwi babamkhulu lathi hamba uyoshumeza abantu bami ngihlale phansi kwalesihlahla lesa esihlala amabhunu. Hey bathi bamfica babamkhulu akinalazi legama eqala ngo-K siyalazi balibiza ngo-K word u-K word siyamazi bancane. Kodwa baqhuma amabhunu uma ebona u-K word ehleli phansi kwesihlahla ahlala kuso. Bathi abambamba bamdlakaza amabhunu kodwa ilapha asho khona babamkhulu wathi niyabona mina ngiphume ezulwini uma ngaphuma ezulwini wathi wasikhomba wathi asibone isihlahla wathi mayisikhomba sanyakaza. Wathi lesihlahla uma ngavele ezulwini sizofa sibone. Kodwa uma ngiphume ezulwini siyophendula uwitshe losho into omnazile bongqola umhlaba wonke mayibongosi. Sikhona sila awukho kumali mawuya khona silanga ezansi mayibongosi. Sike sadlula kuzomfundisa ukhozi izolo. Siyasazi sikhona ngezansi sibiyele wathi mangabe lesihlahla siyobona losho angivele ezulwini. Kunjani namhlanje intaba zonke zimhlophe qwa mayibongosi. Kodwa ngesikhathi abantu uMnazaretha nenhliziyo ezimbi ziyanda kwanda konke ngaze konke kwanda konke ngesikhathi sisodwa ngesikhathi kukhulu uMnazaretha nenhliziyo ezimbi futhi ziyanda. Ileso ofuna sila empande lesinyazo lezulu lezinhliziyo esinazo zofisa into ezimbi asale lana emachanjeni afele uMnazaretha mayibongosi. Yilo mthandazo engabe siyawufisa ezulu uNkulunkulu asiphe wona mayibongosi. Namandla esinawo umsizo awasale la. Awasale bafowethu. Hey bafowethu angemuva kunabantu kade bengathintwe esizweni kodwa ngoba bahamba noshebe bafaka amakhanda phansi nje. Kodwa base ukhona umuntu ovusa umsizo phakathi wethu. Hey. Uvuke endaweni wrong kodwa. Ngathi uvuke endaweni wrong. Hayi uvuke endaweni wrong Mncele. Ayengibuyele lapha. Kungani ngithi uNkulunkulu akaze akabe umntwana. Niyafuna ukwazi ungana njani. Ubaba mkhulu waselivumile lelizwi eselemukelile lithi zasezulwini shebe uhamba wenza ukuthi nokuthi ngoba khona inkosi ezayo izawufika ngokwenza 1 no 2 no 3 bathi inkosi yesibili yathi mase ifikile inkosi olodwa bagcwele wayithatha kakhulu oyibhabhadisa bathi wafika lapho esibe lapho kuno ice washawa ice waphuma wafaka inkosi. Ngithe inosuku ngiyaza kancane. One day wayithatha wayifaka ku-ice. Ithi inkosi lefaka ku-ice ngambona ubaba ukuthi uyathuka ngoba ngikhali ngambona
umuntu ona wandenja ntombi uthi ngambona ubaba uthi uyathuka asethi hayi ubuyathuka angikhale ukuze ngimqinise uNkulunkulu wayingane abancane ingabe ngithi hayi khona akabi ingane uNkulunkulu singasho ingaba zakho ukuthi esigabeni sokuthi waba ukuthi ithi ngiyambona ubaba uthi usethukile ngoba mina uthi ngifake emanzini angakhala ngase ngiyakhala ukuze ngimqinise ukuthi abonde hayi ngiyaphila ingakho ke sithi uNkulunkulu akasebe ingane mayibongosi ngalolodwa angwabaze umsebenzi wonyazi lwezulu awenza phakathi komuzi kaBaba ngoba lo uNkulunkulu esemlandelayo akakhethi balala muntu akakhethi ukuthi uyini nongebani uyafika kuyena mayibongosi unyaka odlula no ngo2020 umfowethu engimlamayo wayesathenga nje imoto enhle lezi imoto ezinhle eyikhona nje kulezi insuku la ngaphandle sikhona thenga leyo moto kumfowethu inhle nje impela kakhulu usikhethe singibasegoli uthi maye sisuka ke ephuma ekhaya la ebusuku ngako Albertine la uzondaweni ngako Albertine uthi maye driver uyabuka ama light emuva khona ublue light ozayo uthi akanakela uthoke phela ngoba isikhathi singa uhamba ngemoto entsha njena awuhamba uthuka uyayihambela nje ukhululeke nje izinto zakho mayiqonde zonke ulo blue light uyeza lo blue light uyeza uthempela masuseduzane naye wasuqala washama light manje ukukhombisa ukuthi uyammisa uthi ayingihambele nje mina uthi nesikhathi ngihamba bese beshaya isiren ukukhombisa ukuthi abangidingi phela uthi intsha imoto bese ngithi yazi abangibhedela abangijwayela yini abayifuna imoto intsha uthi bese ngithi kuyinyathenyathela hayi kanti bahamba ama Golf 7 khona ama Golf 7 niyabona bancane ezomoto enjalo ya zomoto sikhona uthi bese ngibona hayi bazothi ngiyabaleka ngibangicasula uthi hayi bese ngiyama uthi bese ngimake ngesikhathi ngima esondela la kimi amaphoyisa impela iJMPD full uniform nemoto futhi estate mayibongosi uthi ngikhululekile nje bayangimisa nje ngikhululekile impela nje ngifuna ukusibathini ngesikhathi bekhuluma naye bathi vula isivalo ndoda sifuna ukusesha imoto lezi imoto zama central locking ziyahlupha ke bavula isivalo esifana kwesinye isikhathi zivuleka zonke uthi ngesikhathi ngizama ukwehla yezwe ivalo ezisemuva ziyakhazi bibi ziyavuleka ziyavaleka uma ngithi ngiyehla njena ngakasuki uthi bese ngiqhi bengihambela enhlangeni mkhulu-ke uyamazi umbiza ngobani kambe umbiza khona umuntu ambiza ngani khulu kakhulu angiboni la ngadakale ngani ya cabanga umuntu omkhulu ngaleyo ndlela ezosiwe esitulweni esingemuva engahlanga kulomnyanga afakwe komunye umnyanga adoswe khona afakwe ngale
bamdonsa kule seat ahleziyona kwi-driver seat, bamfaka ngale ngemuva kwi-seat nama-passenger, bamthatha bamcindezela, bambhoza ngositshala gwayi, bamfasa, yasha imoto. Lo nkulunkulu phambi kwethu bafowethu inkinga. Inkinga le lapha. Yasha imoto. Uthi ngiyayizwa nokuthi manje isiphumile kwitha, isiyagigilika. Awu semahlathini manje. Semahlathini phela manje. La kulenga ifoto lo nyazi lwezulu bancane. Ngadelela ifoto emotweni yakho. Ifoto emotweni yakho ngadelela libekhona. Bekhona ifoto. Okuthixo lo. Noma imoto yakhe idula ngana, kodwa faka ifoto lo nyazi lwezulu. Faka mafuse lifake. Noma ngabe ukala njani. Ifoto silifake. Uthi masifike ehlathini. Yazi bangcwele. Usho ukulalela mangabe uNkulunkulu enikeza umuntu ithuba ukulalela nje. Noma mhlambe ke kanjani kodwa nje ukulalela ngoba kuyasiza ngelinye ilanga. Uthi bese bengihlisa emotweni. Ngihlisa sengifasile ngama cable tight. Angithi lokho esibamba ngapha ama wheel caps ethu ama cable cap lokho. Lokho sifake imoto ama wheel cap. Phela ngiyezi namarimi. Ngisholo kuba ama cable tight angithi. Bamfase ngakho ke. Bamfase ngakho ke bamehliseke. Bese yaqalwa ke manje bafuna i-tracker manje, bafuna ukhipha i-tracker. Indaba abangcwele uNkulunkulu ophambi kwethu angisho namhlanje ukuthi waziwa namagetsa. Uthi lo mgadile ngesikhathi bekhipha i-tracker ngapha uthi baba sengibalekile emotweni yakho ngoba khona unyazi lwezulu. Uthi sayitshela thina ukuthi abantu bakashemba asibathinti noma sayithatha le moto yakho uzoyithola kodwa. Uthi lo wakwethu usongibhuqa wena. Njengoba nikhipha i-tracker nje njengoba nikhipha i-tracker nje le moto izothola ubani wa nikhipha i-tracker manje. Uthi hayi baba ehlisa moya. Uthi yimi ngqondo wakhipha ama-tracker wasengibalekile ngoba khona ushembe emotweni yakhe esho unyazi lwezulu nje. Nto endlela esho lona bayibongosi. Inhlesizwa kithi kusehlathini. Unenkanyanyana ke bamazodla. Usigidi usigidi. Mazi kahle. Mazi kahle. Sana mazathi mazi usigidi. Ngiyabonga hlo. Ngiyabonga mkhathi. Ngiyabonga thina. Nomkhona sibamazi. Akekho ngizokwazi. Yithi la ndoda ngithi sengibonile ukuthi manje vele kuyangishela noma ngiseshasesha kule nkuzi engadini ukuthi wemngani wami njengoba nje mina ningenze njena nje manje mase ngithatha le moto ngizongenze njani. Athi hayi mkhulu sazi ngizozethimba engihamba nalo anginama ngikwazi ukuthatha isinqumo sesizwe zozwa ngethimba ithimba lenza sikhuphule sokhuphula manje sekudedele uthi ngathi hawu baba uthi ngabe ubaba wami ongizalayo baba emndeni wakho ngizoqala ongangcwatshwa abafowethu bongithola ngaleli hlathi mina ngizoqala ongangcwatshwa uthi ngase yakhumbula ukuthi hawu kambe emhleni sayizwe indaba ikhunya umfundisi Mngomezulu. Umfundisi Mngomezulu wayikhuluma le ndaba wathi ngabantu azigebengu zangithatha igebengu zangifaka ehlathini ngathi sengasi uyabona mhabe uzothi mawusenkingeni sathi nkulunkulu umakhosi nkulunkulu awukabi senkingeni nkulunkulu amankulunkulu okhokho awukho enkingeni mawunjalo bangcwele kodwa mawusenkingeni unishambu uyabona na usenkingeni mawunjalo mawuzothi nkulunkulu okhokho bami hayi yadamasa mntakwethu awukabi mayibonkosi uthi wathi Mngomezulu shembu uyabona na umuntu angisho njalo bayamtshela bathi uyabona la mgodi lo yana nje unjena nawe uyakuwa sebemkhulule sebenqula uMngomezulu ubaba Mngomezulu sebemkhulule uthi ngathi mangithi shembu uyabona uthi waqhamuka ingidi yamahashi mayibonkosi uthi aqhamuka ingidi nokukhulu ukhanya wakhanya ihlathi amen uthi kodwa wathi masefika phambi kwenyanga yezulu yathi umbonile uNkulunkulu omfana mayibonkosi yathi bengasiya amahashi mfana wami ilesi insizwa bama 23 mayibonkosi amen njaba silala nje njaba silala nje madoda khona indaba 23 mayibonkosi njaba silala thembe futhi into ehlupha nje ngembuzi kulelizwe ahluphe imbuzi madoda abantu khile imkhuba baba bathemba imbuzi
bathemba imbuzi. Uthi ke lo wakwethu nasi isikhathi sami sesibaleka. Uthi lo wakwethu ngathi shambe nyazi lwezulu. Ngathi shambe uthi angithanda zanga ngathi shambe nyazi lwezulu wayenzeni umngoma ezulu. Yilenhle ezomngoma ezulu owayesibe nguso oyenza ukuthi azaphumunya umphumulise egebeni wayenzeni umngoma ezulu. Uthi ngabuza lokho nje. Uthi akathanda zanga ngathi umngoma ezulu wayenzeni yilenhle ekangaka eyenza umngoma ezulu umkhiphe ekufeni wayenzeni. Uthi akengiyanga abangcwele. Uthi ehlathini wakhawuka imoto bangcwele ngesikhulu isivinini yakhanyisa wakhanya ihlathi ofinality mayibona Nkosi. Akekho watshela omunye ukuthi manje lo bantu abangaqhubeka ungahlakazeka umhlangano mayibona Nkosi. Hey, ngiyabonga nyazi lwezulu. Sibathatha ukwethu bese ngabe sesibabili manje. Kodwa ngabe Nkosi ikhona lesizwe kithi mayibona Nkosi. Amen. Bathi yavela apha njalo esontweni. Yavela kodwa Nkosi iyakwazi ukuthi uThixo mayibona Nkosi. Iyakwazi ukuthi uThixo. Uzohlakazeka umhlangano. Uthi ngabaleka khona ngifase nginjalo. Uthi ngabaleka. WeNazaretha ayona yonke into ebenzwa amaphara. Uthi ngasizwa amaphara. Uthi sengifasekile manje ayisekho izomqapha ngabona amaphara. Uthi ngangqala ukuzwa ukuthi khona amakhehla amaphara. Uthi waqhamuka elidala ikhehla liyiphara la qhamuka leokapi okwena la ngigqalela ngquzula la cable charge. Uthi ngakhululeka angithola usizo mayibona Nkosi. Amen. Uthi wasendlini ke naye wasekonthi manje lesasimo lesiya ungathi khona izimo phela ezibuye zifuna ukuthi zibe ngale kuhlabelelo mayibona Nkosi. Nayibona izimo nje. Hlabelo ngesithi encane nje. Uthi wasendlini bantwana bengihle bandla uNkulunkulu akangizwe. Bengihle. Uthi wasendlini naye waseba right nje. Wathi ezinye insizwa wasebebuyela lapha yana. Uthi mabuyela lapha kwisini abakwenzeke khona. Uthi hayi mothi sebeyithathile. Kodwa into abayithola iyodwa bathola ifondo lonyazi lwezulu lilengiswe kahle ehlahleni. Amagiza ayakwazi unyazi lwezulu bangcwele. Amen. Ayalwazi. Uthi awunathi ifoto bathathi bashile uzalithatha ifoto sabuye nalo ngahamba uyahlwaze ekhaya kwathi ngo2 emini afona amaphoyisa athi Mbatha imoto yakho sesitholile. Wasinda umphefumulo kwasinda imoto. Ngaba uNkulunkulu bafona sibuthanisela mayibona Nkosi. Makho ifocus yethu ayisusuka kuye. Asisuka kuye. Ayisusuka kuye. Ngisamhlanje inkosi yamakhosi. Angimbongela umntaka baba ngoba ngempela ngabe sesiyashoda manje. Kodwa uNkulunkulu omuhle wamenza waphepha ukhona phakathi kwethu sinaye noma ke enkonzweni naye exoxa imisebenzi nokuvidlengela kukhona. Ngiyamceba namhlanje ngilosini sembedle yamalama zathi akakhuthale mayibona Nkosi. Ngoba uNkulunkulu umkhombisa into enkulu ukuthi ukhona. Mayebuza ukuthi wayenzeni umngoma ezulu ngoba nami ngisesimene esifanayo kodwa wamphendula. Ukhona nobeke emhlabeni kodwa ukhona emhlabeni mayibona Nkosi. Ngonyazi lwezulu kuningi bantwana benkosi ebengakudlulisa kodwa uNkulunkulu sefika la khona ethatha into yakhe inkosi kusenekuswele. Litheke izwi lamazwi ingoma yokuvala isihlawe samashuma u9 esiyohlatshelo baba umshumayeli umpungose wasebambanani eBergville. Amen. Inkosi ubusisa umuntu kwebandla. Ekufikeni